mukomeze muguge neza abakunzi ba Rubavu Buy & Sell Limited ni Josiane nk'ibisanzwe ndibaza nizera ko mumeze neza muri amahoro. Hano turi Rubavu Buhaza tuhabazaniye ikibanza kinini cyane gifite metero kare 450. Ikibanza kiri muri zoning area ya C1. Aha hantu turi kubatangira miliyoni 27 zonyine. Muri kubona ko ahantu heza ni ku muhanda, transport ntagigoye, metero nka 50 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Duhamagare mu bambere kuri nimero ibona kuri screen yawe cyangwa se utwandikire. Ikibanza kiri muri quartier nziza, quartier ikubokomo amazu meza, amakadastre meza n'ahantu heza cyane. So twandikire mu bambere Rubavu Buy & Sell Limited tubigufashemo. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha cyangwa se ukadusanga kuri office yacu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage kwa Habib. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Your trusted real estate partner, we always here.